Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe yaɓoɓe chaine men Polar Arab, on calminama on juurama. aɗa wiya so tawi konngol woni lawol maggadigol e yebde bindande men batta abonné chaine he. Ko noon so tawi ka jiɗɗo jangude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñawɗono. Ngaren hande e jokkol windande meɗen deftere meɗen nahu sharhul kafrawi. hande garten ko e aqsamul mubtada'i, pecce mubtada. sen mbi mubtada anon firti ko fuɗɗorde haala. ɗo haala fuɗɗorto ɗum woni ko wiyete mubtada. ɗum waɗi kala fof mubtada mo jiiɗa ina waɗa khabar. so tawi haala wonɗo fuɗɗori ala e sago woda ɗo joofiri, wadde ɗo haala ka fuɗɗortoɗo ɗum woni ko wiyete mubtada. ɗo joofirtoto ɗum woni ko wiyete khabar. o wi non wal mubtada'u qismani. mubtada non fuɗɗorde haala ko pecce ɗiɗi waɗi. ina heɓete feccere zahir, feccere nde ganduɗa ko feeñde, ena ko inde labtude wonata. ene hen kadi ko ganduɗa ko mudmar, feccere nde ganduɗa ko lomto inde wonata. inde nde e jaati feeñata kono ko damir lomtinteɗon. ɗum waɗi o wi mubtada ma woni zahir walla mudmar. o yi fa zahir ma taqaddama dhikruhu. zahir noon en kaalino ɗum e bindande men jawtude. hande garten ɗo e feccirde ko mudmar. wal mudmar ithna ashara. mudmar noon woni lomte inde ko 12 damir woodi. wahiya ɗin ɗon damiraji walla ɗen ɗon lomte inde adi hen ko ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. wi se ko ana ko ɗum damir. ana ko ngam kaalowo o. min kaalowo o so mbiɗa haala mbiyammi ko ana ay min. yeru si mi yiɗi wiide min mbeɗa mi janga mbiyammi ko ana adrusu. ay ana o kañum woni fuɗɗorde haala, adrusu o woni joofirde. ana no min o adrusu, walla mi ana talibun, min komi almudu. wadde ana o kanko ko mubtada. wa nahnu ko nonne nahnu kañumne ko damir. nahnu noon hutorto ɗum so tawi koɓe hewɓe, so tawi ko en hewɓe en jiiɗi wiide enen ko en almuɓɓe mbiyeten ko nahnu tullabun. ay nahnu kadi en hutoro ɗum ni neɗɗo goto mo ganduɗa yiɗi tan ko mawninde hoore muɗum mbiyen nahnu. ko nonne wa anta. anta kañumne ko ɗum damir. anta noon ko damir mo ganduɗa ko mukhatab. so tawi aɗa haalde e gorko a yiɗi wiidema an ko a almudo mbiyata ko anta talibun. ay an ko a almudo taw ko mo kaldata o ko gorko mo ganduɗa ko goto kadi telɗuɗo.
wa anti kañumne ko noon, kono noon ko ngam debbo telɗuɗo. sa yiɗi huccidde e debbo a yiɗi wiide ɗum an ka almudo mbiyata ko anti talibatun. antuma noon ko ngam yimɓe ɗiɗo ɓe kucciɗɗa, foti ko worɓe ɗiɗo walla ko rewɓe ɗiɗo walla gorke debbo, mbiyaɓe antuma onon ɗiɗo ɓe. oɗo mbiya antuma talibani, onon ɗiɗo ɓe ko on almuɓɓe ɗiɗo. ko noon ne wa antum woni onon. antum noon hutorte so tawi ko worɓe ɓolɓe kaldata walla worɓe julluɓe rewɓe, taw ko tati fayi dow. mbiya antum, yeru mbiya antum tullabun, onon ko on almuɓɓe. walla hay sinnuni ko rewɓe heewɓe fodde wonde rewɓe 10, gorko goto tan jilli hen, mbiyata ko antum. ko noon ne antunna hutorte so tawi ko rewɓe ɓolɓe kaldata, rewɓe ɓolɓe kucciɗɗa aɗa haalda, mbiyata ko antunna. yeru sa yiɗi wiide onon ko on almuɓɓe, mbiyata ko antunna talibatun, onon ko on almuɓɓe. wa huwa kañum ko damir mo ganduɗa ko ghaib, ko gorko, kono noon yataw gorko ko birniɗo. a yiɗi wiide kanko ko almudo, mbiya huwa talibun, ay kanko ko almudo. ko noon ne hiya kañum ne ko damir so tawi ko debbo kalanta, mbiya hiya talibatun, kanko de ko almudo. wa huma so tawi ko ɓe ɗiɗo wirniɓe, mbiya kamɓe ɗiɗo ɓe huma talibani, kamɓe ɗiɗo ɓe ko ɓe almuɓɓe. wa hum taw ko dental kewgal wirniɓe, mbiya hum talibuna walla hum tullabun, kamɓe ko ɓe almuɓɓe. wa hunna wonne hunna kañum ne so tawi ko rewɓe ɓolɓe gonɗa e haalde, mbiya hunna talibatun, kamɓe ko ɓe almuɓɓe. nahwu qawlik koyne sa yiɗi wiide o addama yeru e ana qa'imun, ay min komi dariɗo. ana qa'imun, min komi dariɗo. ay ɗo ana o kañum woni damir, qa'imun o kañum woni khabar. wa nahnu qa'imuna, minen komin dariɓe. wama ashbaha zalik, e ko nandi hen. ayo wadde ɗum ɗo woni ko wiyete mudmar, ɗi ganduɗa ko mubtada gonata. o wino wal mubtada o al wawa ko listi inaf, waw o ko ngam puɗɗitogol haala. al mubtada ko marfu'un, ko baɗiraɗo rafu bi dammatin, maal raf o ko damma mo ganduɗa ko zahiratin peñƴo, aw muqaddaratin alal alif, walla ɗaɗa wiide ko koddiraɗo dow alif. o wi qismani kañum ko khabarul mubtada'i, kañum ko ɗum khabar mo ganduɗa wonande mubtada o. marfu'un kanko ko baɗiraɗo rafu bil alif, baɗiraɗo rafu alif, niyabatan ani dammati, alif o noon lumtiɗo ko damma, li annahu muthannan, sabu ko muthanna. wan nunu gonɗo e qismani o awadun ani tanwin, ko lomto ga tanwin fonnoɗo wonde fil ismil mufrad, e inde telɗuno nde.
ايوا ال في المبتدا وي ال gonde مبتدا او ko lel jins ko ngam jins as-sadiq gonɗuɗo bil ithnayn yimɓe ɗiɗi wa bil wahidi e goto wa bil jam'i e dental faliza ko ɗum noon addinima akhbara anhu bil muthanna habirira ɗum bil muthanna wonde yimɓe ɗiɗo o wi zahirun bil rafi raf ko badalum min qismani kañum ko ɗum badal o muradi qismani wa badalul marfu'i noon e badal marfu kañum ne marfu'un koko raf'ete wa mudmarun e mudmar kañum alwawo ko harfu atfi wiyete wawo ko harfu atfi mudmar kañum ko ma'tufun ko atfade ala zahirin e zahir wal ma'tufi ala al marfu'i non kala fof ko atfa e ko raf'a marfu'un raf'ete ay fa zahir al fa'u ko fa'u al fasihati wiyete al zahir ko mubtada marfu'un bil ibtida al zahir ko mubtada mo ganduɗa baɗɗa rafu bil ibtida e puɗɗorgol haala ma kañum ko ismu mawsulun ko ismu mo ganduɗa mawsul wiyete bi ma'na alladhi dari ɗon ko darde alladhi kañum ne ko khabarul mubtada ko khabar mubtada mo ganduɗa ko mabniyun mahiɗo ala sukuni e sukun fi mahalli raf'in e place rafu aw taqaddama kañum ko fi'lun madin wiyete ko fi'lu madin wa dhikruhu fa'il wa dhikruhu kañum ne ko fa'ilun marfu'un bi dhamma fa'il mo ganduɗa baɗɗade raf'u dhamma wa dhikru kañum mudaf wal ha'u mudafun ilayhi ha'o ko la fa'il muɗum mo ganduɗa ko mabniyun mahid ala dhamma fi mahalli jar ne place jar wa jumlatu taqaddama dhikruhu kongol wande taqaddama dhikruhu ɗum la mawdi'a lahu min al i'rab place ala naɗum e l'irab kañum ko ɗum silatul mawsul yani ɗum firti ko annal mubtada'a ayno mubtada min haysu huwa seɗen tesko ɗum tan wonde mubtada kañum tan yanqasimu qismayni feccoto ko pecce ɗiɗi qismun zahirun feccere nde ganduɗa ko zahir wiyete nahwu ko wayno ma taqaddam min qawlihi zaydun qa'imun zaydu ko dariɗo az-zaydani qa'imani zaydaji ɗiɗi ɗi walla zayduji ɗiɗi ko dariɗi ay ɗo zaydun ko ismu zahir kañum tindinta tan ko zayd ila akhirihi ha sakkitorde muɗum kala fof inde haala tan a famta hen sowona inde jomum ɗum woni ko weeli al-zahir on ɓeyɗo laɓɓitinde ha joni o wi wal-zahir weeti zahir ko ma dalla lafduhu ala lafzi musammahu bila qarina koko tindini lafzol muɗum e lafzu ko indira ko alda e qarina goto nahwu koyno zaydun ay zaydun ko ismu zahir walla ko Musa Paate Samba Hammadi ɗum ɗo ko ɗum ismu zahir wiyete sabu fa innahu hono kañum yadullu ina tindina ala zati al mawdu manam neɗɗo o e jaati alayha bila qarina neɗɗo e jaati tindinta taw alda e ballorgal hay gotal wa ashara lil qismi thani o joofani wonande feccere ɗimmire nde wa huwa al mudmar bi qawlihi woni feccere nde ganduɗa ko mudmar wiyete wonde ganduɗa kañum inde joomum haalatake
kono lomtinte ɗum woni ko wiyete mudmar. ɗum waɗi wal mudmar wa i'rabuhu are i'rabu o alwawu ko harfu atfin wawo ko harfu atfi awel isti'naf walla ni mbiyam isti'naf puɗɗorogol haala. wal mudmar wiyete mudmar kañum batte i'rab ko mubtada on kañum ko mubtada mo ganduɗa marfu on badira rafa bil ibtida puɗɗorogol haala. اثنا عشر واثنا عشر كخبر المبتدا خبر مبتدا مرفوع بعد رفع بالالف الف نيابة لم تار ان الدم قادم لانه سبقنك ملحق كو انتناد بالمثنى مثنى. وعشر اي سيا ملحق بالمثنى معنى كتو بانجلي موري بانجلي موري فوفيته ملحق بالمثنى سهجنا ملحق بالجمع ذكر السالم manam dari jogi ko darde mudum ñawirte wadde ko ñawore mudum. wa ashar kañum fi muqabalati nun fi ithnan ashar kañum ne koy muqabal nun kañum woni fi ithnan yani do firti ko anna al qism athani wonde feccir dimirde woni al mubtada al mudmar mubtada mo ganduɗa ko mudmar manam ko damir firti mudmar no huwa ma dalla ala musammahu bi qarinati takallumin koko tindini ko innira ko kono noon ko e ballorgal manam ko e jokkidiral walla e ballal takallumin walla khitabin walla ghaibatin ma tindini kaalowo walla kaldete walla berniɗo. wa dhakara al ithnay ashar o jangti e ɗin ɗon mudmaruji walla ɗin ɗon damiraji fodde woni 12. wa hiya ɗin goni alwawo ko listi'naf wawo ko ngam puɗɗitorogol haala. hiya damirun munfasil hiya kañum ko damir mo ganduɗa munfasil taƴiɗo mubtada on mo ganduɗa ko puɗɗor haala ɗo ko puɗɗiɗo mabniun mahid ala fathi e fata fi mahalle rafin place rafu. o wi ana kañum ne wama utifa alayhi kala ko waɗa atfi e muɗum kañum ko khabarul mubtada wiyete khabar mubtada mabniyun mahid ala sukun e sukun fi mahalli raf'in place raf. o wi fa ana damirul mutakallim ana kañum ko damiru mutakallim ko damir mo ganduɗa kollirowo kaalowo min kaalowo. wa misal wuquhi mubtada ana qa'imun so en dokkira wonde misal makko ɗo o ari omo woni mubtada yeru mbiyen ana qa'imun min kam dariɗo. wa i'rabuhu so ɗen mbaɗanno ɗum i'rab mbiyeten ko anana min damirun ana o ko damir munfasilun taƴiɗo mo ganduɗa jokkidirani jiiɗa ala damir waɗa ko damir munfasil e damir muttasil kono oɗo ana ko damir munfasil manan kanko tan omo wawi hande hoore makko. mubtada ko mubtada kanko mabniyun mahid ala sukun e sukun fi mahalli rafin place rafu. wa qa'imun kañum ko khabarul mubtada mo ganduɗa marfu'un badira rafu biddamma e damma. wa nahnu kañum al wawu ko harfu atfin nahnu ma'tufun ala ana ko baɗaɗo atfi e ana gadiɗo mabniyun kanko ni nahnu ko mahid ala dammi e dammi fi mahalli rafin place rafu. o wi fa nahnu kañum ni damiru munfasil kanko ni wiyede ko damir munfasil lil mutakallim wonende kaalowo taw ko al mu'azzimi mawninowo nafsahu hoore mum aw ma'ahu walla mo ganduɗa ko gonduɗo ghayruhu goɗɗo mo wona mum neɗɗo goɗɗo ne woni
nde goɗɗo wiya nahnu walla tawa neɗɗo goto mo wonno hoore muɗum. Wa misalu wuqu'ihi mubtada, sen dokkiri misal ɗo wonata mubtada mbiyen nahnu qa'imun, minen komin dari. Wa i'rabu sen mbaɗa ira mbiyeten ko nahnu damirun munfasilu, minen ko mbiyen nahnu kañum ko damir munfasil. Mubtada mabniyun ala dam, mo ganduɗa ko mubtada ma hiɗe dam fi mahalli rafin place rafu. Wa qa'imun, qa'imun kañum ko khabarul mubtada, khabar mubtada mo ganduɗa ko marfu'un badal rafu bil wawi waw niyabatan ngam lamtade ani damma ga damma, li annahu sabu qa'imun ko jammu muzakkar salim, ko jammu muzakkar salim. Kono ne wa anta, anta bi fathi ta'i e fathede ta lil mukhatab wal mukhatab al muzakkar mo ganduɗa ko gorɗinaɗo. Wa i'rabu sede mbaɗanno ɓe i'rab mbiyeɗen ko al wawawo harfu atfin, ko harfu atf. Wa an, an o kañum ko damirun munfasil, damir mo ganduɗa ko munfasil ma'rufun baɗaɗo atf ala ana e ana gadiɗo, mabniyun mahiɗo ala sukuni sukun fi mahalli raf'in e place rafu. Wa ta, ta o kañum ko harfu khitab wiyete, harfu khitab la mawdi alaha min al i'rab, place alanaɗum i'rab. Wa misal, ay ɗo noon kanko o teski ko an kañum tan woni damir, ta o ari ko lil khitab, kono won ko wene farra en kañum teski tan anta o fof woni damir. Wa misal wuqu'ihi mubtada, misal wonde mo mubtada mbiyen anta qa'imun, anta qa'imun. Wa i'rabu, i'rab makko ko an ko damiru munfasil, an ɗo ko damir mo ganduɗa munfasil, mubtada mo ganduɗa ko mubtada mabniin mahid ala sukuni sukun fi mahalli rafin place rafu. Wa ta, ta kañum ko harfu khitabin, harfu khitab. Wa qa'imun, qa'imun ko khabar mubtada, khabar mubtada. Konon wa anti, e anti bi kasri ta'i e kasri ta'o lil mukhataba, kañum ne ko lil mukhataba mo kalleteɗo taw ko dewɗinaɗo al muannas. Wa i'rabu, l'irab muɗum al wawawo ko harfu atfin, harfu atf wonata. Wa an, an kañum ko damiru munfasil, damir mo ganduɗa ko munfasil ma'tufun baɗaɗo atf ala ana e ana, mabniyun mahiɗo ala sukuni sukun fi mahalli raf'in place rafu. Wa ta, ta kañum ne ɗo ko harfu khitab, ko alkulal kaldirtegal. Wa misal wuqu'ihi mubtada, seɗe dokkira misal ɗo wonata mubtada mbiyeɗen ko anti qa'imatun, an ko a dariɗo. Wa i'rabu, seɗe mbaɗɗum i'rab mbiyeten ko an damirun munfasilun, ko damir munfasil, mubtada mo ganduɗa ko mubtada mabniyun mahid ala sukuni sukun fi mahalli rafin place rafu. Wa ta, nun taw ko harfu khitabin, ko harfu khitab. Wa qa'imatun, qa'ima kañum wonata ko khabarul mubtada, khabar mubtada. Kono wa antuma, antuma kañum ne lil muthanna, wande muthanna mutlaqan, mutlaqan so wiyama firti ko debbo e gorko fof poti he. Wa i'rabuhu, i'rabu al wawa ko harfu atfin, waw ko harfu atfi ɗo. Wa an, ano ko damir munfasil, damir mo ganduɗa ko munfasil ma'tufun baɗaɗo atfu ala ana e ana, mabniyun mahid ala sukuni sukun fi mahalli rafin place rafu. Wa ta, ta ko harfu khitab, ko harfu khitab. Wal mim, mim ko harfu imad wiyete. Wal alif, alif ko harfu alkulal dalun tindinowol ala tasniyati e wonde ɗiɗo. Fa misal wuqu'ihi mubtada, misal yande mo wonde ɗum woni mubtada muzakkar mbiyen antuma qa'imani,
onon ɗiɗo ɓe ko andariɓe wa i'rabuhu sawaɗum i'rab an kañum ko damir munfasil an ko damir munfasil mo ganduɗa mubtada on mabniyun mahid ala sukuni sukun fi mahalli rafin place raf wa ta ko harfi khitab kañum nag harfi khitab wiyete la mawdi alaha min al i'rab place fof ala naɗum i'rab wal mim mimo harfu imadin wiyete wal alif alif ko harfun ko harf dalun tindino ala tathniya e wonde ɗiɗo wa qa'iman kañum ne ka khabaru mubtada mo ganduɗa marfu'un badira rafa bil alif alif niyabatan gam lomtare ani damma ga damma li annahu sabu kanko qa'imani musannan ko musanna wan nun o noon nun gonɗe qa'imano ko iwadun ani tanwin ko lomto ga tanwin gonnoɗe qa'imun fil ismi mufrad woni inde telɗo nde wa misal wuqu'ihi mubtada misal makko ɗo woni mubtada muannas mbiyaɗon ko antuma qa'imatani onon ɗiɗo ɓe ko on dariɓe taw ko rewɓe wa i'rabuhu sawono i'rab kalladi qablahu kono gardiɗo yi tan mbira antuma qa'iman no dabirta antuma qa'imatani wa antum e antum kañumne ko li jam'i dhukur ko ngam dental worɓe al mukhatabina haaldeteɓe wa i'rabu i'rab makko al wawa ko harfu atfin wa an o ko damiru munfasil damir mo ganduɗa munfasil ma'tufun baɗaɗo atfu ala ana e ana kanko ne mabniyin ko mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa ta ko harfu khitab wal mim mimo alamatul jam ko ɗum ko ɗum maali jam wa misal wuqu'ihi mubtada maale yandema won mubtada ko antum qa'imuna onon ko on dari ɗum addini wonde manam ɗo woni mubtada antum onon ko on dariɓe wa i'rabu saɗa waɗa ɗum i'rab mbiyata ko an kañum ko damirun munfasilun ko damir munfasil mubtada mo ganduɗa ko mabni mahid ala sukuni sukun fi mahalli rafin place rafu wa ta harfi khitabin ko harfi khitab wal mim alamatul jam kañum maal dental ngal wa qa'imun khabaru mubtada kañum khabar mubtada marfu mo ganduɗa ko badira rafa bil waw niyabatan ala dam ngam lamtawade dam li annahu sabu kanko qa'imun ko jam muzakkar salim wa antunna manam kanko jam muzakkar salim firti ko waw e nun walla ya e nun gasirta wa antun kañum ko le jam'il inasi ko dental rawɓe al mukhatabati haaldeteɓe wa i'rabu saɗa waɗum i'rab mbiyata ko al waw harfu atfin waw o kañum woni harfu atf an o ko damiru munfasil mo ganduɗa ma'tufun baɗaɗo atf ala ana mabniin mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa ta ko harfu khitabin ko harfu khitab won nun alamatu jam'i niswa nun gonɗe an tunna o noon ko ɗum maal rewɓe dental rewɓe wa misal wuqu'ihi mubtada misal ɗo yani woni mubtada mbiyata ko an tunna qa'imatun onon de ko on dariɓe wa i'rabu saɗa i'rab mbiyata ko an kañum ko damirun munfasilun damir mo ganduɗa ko munfasil mubtada mabniyun mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa ta ko harfu khitabin wa nun ko alamatu jam'i nisba ko maal denta rawɓe wa qa'imatun e qa'imat kañum ko khabaru mubtada ko ɗum khabar wonande mubtada marfu'un baɗiraɗo rafa bil mubtada yay puɗɗorede wi hadhihi ɗiɗo de amsilatul hadir ɗi woni yeruji taw ko hadir wa ashara o joofi kadi ila amsilatil ghaibi e yeruji ɗi ganduɗa ko berniɗi yimɓe werniɓe bi qawlihi e konngol makko ɗo wi wa huwa
wa huwa lil mufradil ghaib huwa non ko ngam teelɗuɗo tawa ko gorko wa i'rabu mo mbiyata ko al wawu harfu atfin wawu ko harfu atf wa huwa no kañum damirun munfasil kañum ko damir mo ganduɗa munfasil ma'tufun mbaɗaɗo atfu ala ana e ana mabniyun mahid ala al fathi fi mahalli rafin place rafu wa misal wuquhi mubtada misal yandem woni mubtada wa huwa qa'imun wa i'rabu mum ko huwa damir munfasil kañum ko damir munfasil mo ganduɗa mubtada mabniyun mahid ala al fathi fi mahalli rafin place rafu wa qa'imun kañum khabaruhu marfu'un bid dammati zahira qa'imun kañum woni khabar muɗum badira rafu e damma mo ganduɗa ko peñƴo wa hiya kañum ko lil mufradatil ghaibati ko ngam birniɗo taw ko debbo goto wa i'rabu saɗa waɗum i'rab mbiyata ko al waw harfu atfin waw o woni harfu atfi hiya damiru munfasil kañum ko damir munfasil ma'tufun mbaɗaɗo arfu ala ana e ana mabniyun mahid ala al fathi fi mahalli rafin place rafu wa misalu wuquhi mubtada misal ɗo hen woni mubtada mbiyata ko hiya qa'imatu wa hiya qa'imatu woni kanko ko dariɗo wa i'rabuhu saɗa waɗum i'rab mbiyata ko hiya damiru munfasil kañum ko damir munfasil mo ganduɗa mubtada mabniyun mahid ala al fathi fi mahalli rafin place rafu wa qa'imatun qa'ima kañum ko khabaru mubtada khabaru mo ganduɗa mubtada marfu'un mbaɗa rafu bid dammati damma az-zahira peñƴo wa huma konon huma lil muthanna wonande muthanna al ghaib mutlaqan in karin huma al ghaib mutlaqan surtout ko debbe e gorko fof poti hen wa i'rabu saɗaɗum i'rab mbiyata al wawu harfu atfin wawu ko harfu atfi wa huma kañum ko damiru munfasil damir munfasil mo ganduɗa ma'tufun mbaɗaɗo atf ala ana e ana mabniyun mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa misal wuquhi mubtada misal yandem woni mubtada lil muthanna al ghaib al mudhakkar wayno muthanna ghaib mudhakkar mbiyata ko huma qa'imani kamɓe ɗiɗo ɓe ko ɓe dari wa i'rabu saɗum i'rab mbiyata ko huma kañum ko damirun munfasilun damir mo ganduɗa munfasil mubtada mabniyun mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa qa'iman kañum ko khabaru mubtada marfu'un bad'a raf bil alif niyabatan gam lam tar an damma li annahu sabu kanko muthannan ko muthanna wan nun iwadu ala tadwin fil ism mufrad di in kaalen ɗum kilnani wa misalu yermum wuqu'i mubtada lil muthanna wondemo muthanna nde biya huma qa'imatani tawa ko al muannas kamɓe ɗiɗo ɓe koɓe dari wa i'rabu sanu i'rab kalladhi qablahu ko wono gardiɗo ni huma qa'imani huma qa'imatani kañum ninde i'rab wa hum ko noon hum kañum le jam'i dhukur ko ngam dental worɓe al ghaibina wirniɓe wa i'rabu sanu i'rab al wawu mbiyata ko harfu atfin waw ko harfu atfi hum ma'tufun ala ana ko atfa e ana mabniyun mahid ala sukun fi mahalli rafin place rafu wa misaluhu yermum wuqu'ihi mubtada ɗo woni mubtada mbiyata ko hum qa'imun kamɓe koɓe dari wa i'rabuhu mbiyata ko hum damiru munfasil ko damir munfasil mo ganduɗa mubtada mabniyun ala sukun mahide sukun fi mahalli rafi place rafu wa qa'imun kañum ko khabaru mubtada marfu'un bad'a rafu bil wawi wa niyabatan an ad-damma lam tidga damma li annahu jam'u mudhakkar salim sabu kon ko jam'u mudhakkar salim konon wa hunna kañum jam'il inas ko ngam dental rewɓe al ghaibat wirniɓe wa i'rabu saɗum i'rab mbiyata al wawu ko harfu atfin ko harfu atf wa hunna ma'tufun ala ana hunna kañum ko waɗa atf e ana
مبني على الفتح محل فتح في محل رفع بلاس رفع. ومثال وقوعه مبتدا دو مبتدا بيداغهن قائمات كم بيكو بدريب وإعرابه سبب إعراب هن ضمير منفصل مبتدا مبني مهيد على الفتح فتح في محل رفع بلاس رفع. قائمات قيمك خبر مبتدا وخبر مبتدا مرفوع بظرف بالدم دم الظاهر بينج. وتسمى هذه الضمائر ضمائر الرفع إذا دمراج بيت دمراج رفع المنفصلة. ومثل لوقوع بعضها مبتدا بقوله نحو قولك أنا قائم وندو هكير دولي مبتدا يردوي أنا قائم. فأنا هنا ضمير منفصل مبتدا أنا دون كودم منفصل كدو ذلك در مبتدا. وقائم قائم كنيونة خبره خبر كذلك كما سبق نحن قائمون كنون كريم هكري يرمول. وما الواو حرف عطف ما اسم موصول بمعنى الذي در درن الذي معطوف على جملة أنا قائم ولا عطف الجملة أنا قائم مبني على السكون في محل نصب. كيكون ما هي السكون بلاس نصب. أشبه وأشبه كيكون فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وأشبه كيكون فعل ماض فاعل مورم كضمير من دغتشوديد الدغادي حضرترن هو أشبه هو يعود على ما ارتتوك يما ذلك ذاك اسم إشارة ذاك اسم إشارة مفعول به عندك مفعول به أشبه وان أشبه. مبني كان مهيل على سكون في محل نصب بلاش نصب. واللام لام غند ذلك دمكل البعد كان قد سوى دي بيدك ذلك. والكاف كاف ونك حرف خطاب كدم الكل كال درتينغ. وجملة أشبه ذلك وجملة أشبه ذلك لا موضع لها من الإعراب كمن بلاس النار الإعراب. صلة الموصول يعني انفرتك أن ما أشبه المذكور عندك نندي إكو جنتاكو من نحو أنت قائم وأنت قائمة كنندي كوين أنت قائم ولا أنت قائمة أنتما قائمان أنتما قائمتان أنتم قائمون أنتن قائمات هو قائم هي قائمة هما قائمان أو قائمتان هم قائمون هن قائمات. ومثل المذكور في أن الضمير مبتدأ ما بعده خبر كدوم يرو جنتار وند دميرو كمبتدا كالفو نونكو وانتقل دميرو دمون كويتي خبر كما سبق إيرابو خرنا غردر دهن إيراب. فالمبتدا نون في هذه الأمثلة مبتدا إلى يروج كلها إثم مبني كان جفوف كود اسم مبني مغان لا يدخله إيراب ناتهن. وصحيح كسلكون في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن أن الضمير هو أن وأن ضمير وقيم أن فقط كما علمت هنا نغندرداني. واللواحق قردهن دينون جكي دهن دي له حروف كنين كدوم الكل تدل تندنوز على المعنى المقصود إمانا بانتادو من تذكير غردينغول وتأنيس إدودينغول أو تثنية والدليل أو جمع والكيوال معناه يدو دو كو أنا وطمان دمير كنا كلفو جوكي ينكو إن تا إن تي إن تما إن تن إن تم إن دوم دون كو جوكي نغم أندين دي بلوكو دوم غوركو حالتي واللوكو دب واللوكو دنتا واللوكو كيوال أي دوماني ويندا دميدن هند سوي دون ودي من نفر واي جاودي المود هنما نال دادم
siikakaaji ɗi janngoɗaa jokkondirɗe e numéro amen peeñowo ɗo no. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.